Assalamu alaikum, туғандар. Нұрбек Палуанға келіп қалдым, Нұрбек Палуанға. Нұрбек Палуанда қанша ат бар екен, сұрайлы қазір. Жалауат облыс базар қорған районы, туғандар. Жоон айылында. Нұрбек тақсыр, ассаламу алейкум. Барсың ба? Жүресің бе? Сер жақсы бе? Нұрбек қанша ат шығарамыз? Екі ат шығарамыз. Екі ат шығарамыз, а? Біресі ушул. Лазер деген. Лазер деген ат, туғандар. Анда башта берелі, баларын айтабыз. Айт. Болды. Şu atты bir айтып береме? Ата теги Мүнөзү. Өзүздөн. Ооба. Баймундуз деген айылдан шыққан ат. Жашы қанша болды бұның? Жашы Құда қаласы жазға 3 асы. 3 асы. Не өнері бар ем? Чабылат. Кышысынан бері улаға чабылат. Кышысынан бері. Улағын көріп жүргенсің өзің? Баймундуз нерде қошын айылда. Ооба. Өзімнен чапқан. Улақшылар чапқан. Бойы қанша шығып қалды екен, Нұрбекім? Ой 1.60-тан жоғары, 1.65-тің тегедегі. Шындай туғандар. Өзінде немеде? Танчак қарғын болуш керек. Танчак қарғын болуш керек пе? Маған ұшы ене-пенесінен ілешкен жерлері бар да. Бұл характері қандай характері бұл? Мүнөздері? Характері қорс. Өте қорс. Өте қорс бұл? Қорс аттан шығады дейді қой өзі? Характері қорс. Немесі минерде мингізбей, тегенен өрет. Енірaq жерде мингізбей қот, түссөч. Bir adam қарап тұрыш керек бұл, тейіп тіштебейді. Осы адам барғанда қошқыр тұрады, қар деп қошқыр тұрады тегенен. Анан минсең андай жош. Үстінде шықсаң десең? Шындай екен туғандар. Машина өткесіне. Дені дайы жоқ бұл, Нұрбек? İç-içinde. Yok, bu kıştısından beri kuğazıktadı. Kıştısından beri kuğazıktadı? Uyurga oyulgan mı? Yok, uyurga kıştısında baytal-saytallarмен жүрді. Men özüm baytallarмен жүрді да бұл. Mesela malға minip арықтап жоштауыз деп неме қылғанда сонда еш жошталба қойышқан. Жошып айтқан да? Жақын акаман алғам да бұны мен. Бұны улағына Құда қаласа улақ өте жақсы. Mazır çıkıdan tutlar. Ova. Bunun pulu dile жақсы. Pulu dile жақсы деген. Ova, pulu dile жақсы, бірақ ошоға стоит ат. Азыр чапқан адам билет дем. Ова. 200 000 сомдық ат деле кирет. Ова. 300 000 сомдық ат деле кирет. Бирок 500 000 сомдық ат андан жақсырақ кирет. Миллион сомдық ат андан жақсырақ кирет да. Атошент баланып деген, а? Бой улаға жооп деп атсам, олар антып айтпаш керек. Ол өзінің пулына жараша олақа жарайды. Пулына жараша деген? Пулына жараша олақа жарайды. Болды. Қаласа ұят қылбайды. Қана? Жашы азыр 2 асы, жазға 3 асы болады. Азуларын көрі сатып қойсаң, қарматпайды тұрады. Қарматпайды деген? Азулар өте шоң. Қарышқыр ауыз сайып тұрда, бармақ бата тұрған қылыш. Ауыз сайып тұрда? Бармақтай бар. Немен перкіштерінен азуны ауыз сайып тұрда. Çaval yürünen degen balan limon yürüdü. Ulaka ayam yürünen degenlerdi mi? Tezgin menen barat ulakalar. Bırak anan saçbalaga bolboy tasırlar. Saçbalaga bolboy degen? Yok. Tapalap ketep mingen dedi. Boz canı var. Çakta bolong çıkan ama dur. Ben diyen başını tartı olayım. Tuyakları. Putların görse putları ötök. Var piyala tuyak. Bay nemelerinde. Denin ayı yok eken ha? İç-içeşin ayı yok mu? Alan takasını ayıp koyun, ek aldığına onu çıkmay tıra. Ek aldığına? Arkasını asma. Arkasını asat? Ha, boldu. Ayıplar uşu. Hem takaç işin kılattın, takaç hem... Alan, ceviçkeninde tirisilik gerek. Ova. Ceviçken Ceviçkin ayıcak. Bir öte kurşu okşaydı bunu, araya bastırıcı değil mi? Ayımenen 4 kilodan cemcedi. 4 kilodan cemcep duradadı. 4 kilogramdan cem odadı. Küçüğünü doldurup koydun. Ya bunun ciligi tolup tutkan özü. Kıştısından beri koğazıp, kök görülek de. Kıştısından beri. Kıştısından beri çavuladı ulaka. Bir bastırçın ar beri. Nemesinde ayı yok ulaka var. Düz bastırçı baskanı görülüş, kadam çıtağın. Kadam şildegeni görülüş. Beri bastırıp koy oldu. Düz bastırıverçi, düz bastırıp kötüverçi.
Oldu, beri vurup koy. Baskanı doğanlar. Şu arkadan çapka ayağın. Dağ çapka ayaklarınдағы. Nurbek, bunu bir kalk koyuyoruz mu? Zardasını götürdük. Eğer şunchalik alimda nima qilib aytsam, master atalam degender qo'rqmaylar nima qilyapsiz? Ha. Atın küçüsü. Baştalib qoldi-ku. Ova. Atbeti meni. Bo'ldi. Ova. Boy yerga apar chaqib ko'raversin. Atqa atvet bar ekan ko'rish. Bo'ldi. Jaraygan yerda maqalancha qo'y deyman, jaray. Ha. Bo'ldi. Ya canavar. Ana bir qalib qo'y shunday, ana. O'rnindala. Ya canavar. Öte gaz öte küçük ekan o, gazı ming ekan o bunun. Turganda jönlü turadi. Aldına gelsen jönlü turadi. Ya canavar ha. Gaz öte küçük ekan bunda turganda. Kana bir silkip koyçu bir. Kine var. Kanada dağı o ha? Hamda kam atlamanda moyunda kuch bo'ladi. Moyunda kuch degin? Nimasi var da ama. Moyunda bulçun var degin? O shunta qo'shib ko'rib turadi mana. Ha, mana to'g'anda. Hadi. Qana. Bir şimdi bu kasap koydu. Canlar bir kasap ekan da bu. Bu gaz öte ming ekan bunu to'g'anda. Ya canavar ha. Bir cumada taң aşırtasın. Çağırып көрсөтөм, нөбеттин аттары не чаппай дей беришет барысы. Ha. Tamam, бүлүкчүгө өзү камбелишке күн. Ова. Бактым, өз колумдан бактым. Бет аттан бактым. Өз колуңмен бактың. Ооба. Быйыл жазы менен канча аткармадың бир? 4-5 аткармадың го? 5 аткармадым. 5 аткармадың а? Ал 5 отең бар. Жазы менен курупта. Жеди жай менен. Шөп балан пул болуп атат биякта. Майли. Bir atma kalbay da. Ова. Nurbek. Bir kalkıp koyayım ya. Rahattan baksana. Ova. Özü rahat. Sen öz kayfalasın bak. Biri tolavu. Dal boşa rekkel uzunluğu kadar. Ova. Hatta beli olsa şunu çabuk bulup deyip kana. Bir kalkıp koyayım. Basın sıraylıcı bu. Gazı mingden bulagança olup gettik yani. Ya canavar ha. Ha. Topla sekire şut barada gel. Baldın. Moyunun kadarga moylan barada gel. Bir kalk koy. Boldu. Adam niçke gel, tupaken degende adaşat. Şularga liboy preste ortada koyup duran. Ha. 1 saat olsa 1 saat duran. Şunday degin. O turup yurgan at bu canavar. Oğuz qanday oğuz? Anan oğuz kattırak. Oğuz qattırak. Ayın ayıp koyun, oğuz kattırak. Öz жақсы аттың барын oğuz katı болады. Күшті аттың деген ha? Ha. At күч ашық ат oğuz katı болады da. Ha. Ал гидравликада шабылдаған аттардың сәл күч слабый болады. Олар жақсы ат зор ат болады, бірақ оның күчі бұлардай болбайды да. Ha. Қайратты ат болады деген bu. Олар өлсем өліп қалам дегендер де oğuz каттыларчы. Бірақ жүгірем деген. Екіншісін баштайлы bu. Bunun pulunu айтайлы. Pulunu айтайлы. Басын айтып қойған. Басын өзі тынбайлы келіп тұрады, өзім білесің ғой, клиенттер. Мен 10-5 жақындатпадым мен. Ha. Ал мен жақын жерін айтам, $7,000. $7,000. Bu bayağı at bu. Men sarayın tartqanda şu aptele al başka öyle. Oşo. Oşo öyle. 10 деп шығардың. Ооба. Oşo. Andan beri özgörüp dur da bu. Vaziyet. Andan beri özgörüp kaldır bu kira. Bu men tartmagandan эле men жөн şerge жақын эле жасайм тугандар мөкен. Сентябрдын 12-синде улак бар экен мына мөкендечи. Сентябрь 12-синде? Ошол жерде бир нары бери тешкени рухсат. Bir kesip koyганга. Пулун чечип туруп ошол жерде калашынча салып көрүп туруп. Анан пулун санай берсин. Pulun gelişip alıp duran bir barıp. Rastava aparıp duran. 2 at teң. 2 at teң mi? Ооба, 2 teң ошол жерде. $7,000. Кийин болот экен ошол жерде. Катта болот. Болду, мөкенде. 12 сентябрда улак бар экен. Biri 2-sinde Ulak көп куда каласа? Ulak kuda kalasa kıysi. Болду, ошол улактарга Нурбекке чалып сүйлөшүп келе бересиңер туугандар. Апарып берем ошол салып көргөнү.
Азыркыда bir кагып койгон Нурбек. Я жаныбар, а? Я жаныбар бу. Бу түшүп калат бу аттан бирөө. Слабыйраак шопур болсо. Крепкий шопур керек мунга. Элпек шопур керек мунга. Ушундай тип жармаша тургандай турганда. Эгер сиз слабыйраак болсоңуз, калып калышыңыз мүмкүн экен бу аттан. Жаныбар келгенин карагыла. Бастырып бол кирип кете бер Нурбек. Söz жок экен бирок атта. Ya жаныбар. Ошондой тургандар. Буну bir видео кылайлы. Жакшы аттын видеосу созулуп кетти. Анан экинчиге отдельный bir видео кылайлы.